kadakkel na ay mabuting agpay tanu agpayagpag agdaluyon jay baybay adda balay mi jay tuktuk ti bantay adda met lamok nga income pinapatay nuti kadakkel na ay mabuting agpay tanu agpayagpag agdaluyon jay baybay iti na minsan na panagdayanggi nga ayan dagitay napupugi babarungi wadat nakatusngi agparang payang ipendaro kapi at dabalasang nga inak na sirpat kipintas nat awan makaartap lumubagi wow sexy awan lalaki adi tumalyaw na makagargari nuli ko damay anyan no sige gamay duman no lang awan kumada no adayon nalapsat no asideg na pintas tay senat natnuan pusatsat aremata baimbaga tay barung agtarigagay agayat asirurugso ngempiman very shy tanungamin gandaten na ngay bagati ayat na tay balasa nga pagisman na mabain amang ibaga aremata baimbaga tay barung agtarigagay agayat kasirurugso ngempiman very shy tanungamin gandaten na ngay bagati ayat na tay balasa nga pagisman na mabain nga magibaga ading ay baruag abag ng siyam ti surpan ko agsusukot pa'y tibado no inak agdigusen awan pa'y pamles ko ano saklapi man tay buta-butawakan sunsilyo no titalon ko ading ay anyan anaglawa kasla dayjay baybay kung tunat di mo makita no iti kwartak adi
Kasasaat ti baruken balasan, pasitibiyag akararagsakan, ibigya mong kiting kapanawan, saan munto na masublianan. Ay lagi pen, inabalasang muket likudam. Ay anadam, tida na nga inkadakan, kanudi kang tumakapudno ken asawam, ay sangitan tut kamaudianan. Ay lagi pen, inabalasang muket likudam. Ay anadam, tida na nga inkadakan, kanudi kang tumakapudno ken asawam, ay sangitan tut kamaudianan. Tutay mga sawa, pilyak tutay mirakel, nalukmek apanda ka, nalingaw manak. Jagayat daytay nakutu, taawan pagitured na, kaaring na daytay ipes, may palpalais. Kay kayat kutay na lukmek, tada pagitured na, oray manu ti iyanak na, ay nalapsat latta. Tumariketek at pagamakam, tumariketek at pagawitan, at pagamakam at pagawitan, na malbaliw namin pinsan, ti awit ken kadawyan, ti yung una na barot mangisawang, ti ayat na ti balasang, ngemitan ti balasang, ti umuna mangisawang, nakintarigagay, tay baru ang lalumbak nang, tumarikitek ag pagkamakam, tumarikitek ag pagkawitan, ag pagkamakam ag pagkawitan. Agpaisu nga naragsak, itibiyag tiwalay nga kas kaniyat, tadakla adu mamdamag, tay ag pamisa ken ag pabunyag. Agpaisu nga mamartekat, ngem di met siyatayag daw dawat, inuran-uras at damet nubyag, apag dawata igatang kudi arak. Agpaisu nga naragsak, itibiyag tiwalay makas kaniyat, tadakla nga dumamdamag, tay at pamisa ken at pabunyag. Agpaisu amamartekat, ngem di met siyatayag daw dawat, inuran-uras at damit nubyag, mapagdawata
malmalday, tuy puso ket malmalday. Tigasat ko ket nakaay-ay-ay. Di sinaom sinig siguro ulay, jagpay lakit sinugbot, idi agayan ayat tapay. Babalasang Fuera de los buenos, agayat kayo sa kayak sanu-sanud. Yarig mo man kay danon nga naubog, sayon tulak siden kay babbaro nga naulbod. Yarig mo man kay danon nga naubog, sayon tulak siden kay babbaro nga naulbog. Umaikan abalayan, ipapastati ang salan. Danggayan ta, panagsala, dagitian nagta. Kararagsakan, aldaw anay sang sangayan. Dua a puso indan agmay maysa. Abalayan, abalayan, di kanto kag maong uman. Mangbagbaga kadagitian nakta, at paay naranyag amasak bayanda. Dagitian nakta, iso dati namnama, naragsaken na tanda, nabungbunga a pamilya. Daytoy abulan, daytoy metla tawen, nagmaseta sa kadagitoy abukbukel. Daytoy abukel, isuti dungdungwek, tinartaripatok, tinartaraken ko, ninabayag at siyempo. Iditimubo, dagitoy abukbukel, nagsabong nagbunga, pangludat agadiwara. Simangpet kang biyag ko, siyak tay linipat mo, ay pa'y to'y gasat, ay pa'y to'y gasat, nakel tay kinaya. Asmin ka, anak pa'y dumatlas bang, amang murmuray, to'y pusok analda. Ayan mo asa nga, agukrad kamampay, taliw-liwa eman, tuy pusok alalda. Naslag abisuen, di ka mangdwa-dwa, di ka garupen, aguliban ka. Tarigagay ko, napudnuken ka, napudnunay, naawan kiritwem na. Denggem, anong, anyan anak mo, taskan, maguyugoy liknak, nuisemot may matanga, rigat, tuo, tuy pusuket maawan, sikawan sa bali, nanganak pagraywan. Di mo kunain na tuy, ayat manikulbo, siksikat, pagduyusan na'y tuy riknakin puso.
ayat kuwala patek agnanayon ingat tanim sana bareng-bareng natalingin. Isem mapakabiyaga amurmuray dagito'y mata nga isut makaagas mangyuliwat tuy kaunggal. Isem maduti sa wena ada isem mamakagura ada isem maray awen na ka ken isem mang pagustukin ka. Uray adamin kanyak arigat uray painuag pupung tutak uray painuag paspasog nudak noyas man nagriknak mapagmayak. Isem, umisem ka man biyag ko lawlawagam man tuy barukong ko ta isem mo isut magay ayo daytoy pusok napnuan tilindo. Sa pulen adayuda pailang kanyak anakin tano siyak tay kunang mabingag paila eng sumapol kat sa bali nga inka ayaten. Nuni ayat tisap sa pulen adayula unay ngemgu tigutek tano siyak tay kunam ay di ka dua-dua entas sikan tulay tinak ay ayaten. Amanong tay kayar ari ka tas may sa asabong adipay nagukra tano puro sa madina pay oras makel tay asagot ket man nasanas. Amuk adi tay kayat arigam kas may sa asabong aka babangluan ingkan puro sen kada ito'y dagunap ketay wanag ko adi malasanas. Apanagem umanong day tagandat mo dakes apanunod tinaglas ta isip mo tanaga tungamin aros rosas jay lugaryo dakampay lang nga taga-away kaysa sa irwenyo banbanog mo manong kanyak tiyagayat per jem po kenoras tanu ko maidi indaton mo kaniyak ni ayat tanu ko manu kinayat ka dinagos ka kumangay nalawa tauray puspos iponsem to'y lumubong balbalik natin di mo kunain nga inak ipagyanken to'y apagkasanga pulo apagkasanga ribo to'y nakin. Indengam man uimnas taing ka kadmang rikina kadagitoy ngaun unoy din ka agumaw gawawa amwem nga tuy ayat rimusing gapukin ka tasika awan sa bali inayawaman daytoy rikna apay day tanakin agmayeng tasmang dua-dua wenno impagarumunsa
San biag ko unasin dayta dua-duam taawanen ti ay ayatek no dilaeng siksika. Kastoy man dayang ti agaya, daytoy alubong anyan adayag, di kaunggan anyan aragsak, tuok ti biag ket malipat. Di puti di siyak ti nagaya, daytoy alubong anyan asanta. Kasman apag bugar arosas, mangkadresa to'y kararumang. Sikaken siyak inta aging nayak, daytatramen ragsak ti bibiyag, di problema inta malipat, no sikaken siyak ket aging nayak. Naragsak ibiyag ken kasasad, nakamaten tay panagkakapsat. Anyan a pintas, anyan a ragsak, no sikaken siya ket agayan ayat. Ayaten dayawen ken ilagaw, amin akakapsat, nga adat ito'y abiyag. Ket no kastoy ti intay amin ipamatma, liwliwadi agresat ragsak adin kumarsaak. Ayaten dayawen ken ilaga, amin akakapsat, nga adat ito'y abiyag. Ket no kastoy ti intay amin ipamatmat, liwliwadi agresat ragsak adin kumarsaak. Liwliwadi agresat ragsak adin kumarsak. Nagsam-iket din aya, di mo niyaya. Agim agin mamadi, santo metlag kumbing, agsadag sa barukong, ngagsasainnet. Ket salud-suden na, liag ko si siyak kadi. Kay ayatin, no may sanga aldaw, adi kaya kita, di man di makait na, amang paspasungad ken ka, napna panamkunana, nga agpaspasugno.